ngezinto kanje ngingazange ngicabange into futhi engicabangile le ngihlale phansi ngayo ngajula ngayo yabo uyaphila mama ngiyaphila kanjani hey ngiyaphila hey bafo hey hayi ngabe uyamazi ubhuti yebo ngiyamazi ubhuti umntanami oh umntanakho oh mhlambe kwenza umazi ubhuti umntwanami because ingane yala ekhaya mina nobaba wakhe bese sizoshada kahle kahle ngobaba wakhe bese ekhokhile nasekhaya ufana nomntanami ingane yomyeni wami engamfica la ekhaya so ingane yami yebo mucabanga mhlawumbe ukubizelene angeke ngazi ngoba khona nezimali zikababa wakhe mhlawumbe ufuna zona ngazi futhi lokho ngeke ngimbangise yebo angazi bafo ngakusho namhlanje ukuthi yini esibeka la namhlanje umtshele umama mhlawumbe umabani kuMambhele ungakutshela uMambhele mfowethu ukuthi yini ekubeka la namhlanje ekwenza ukuthi uzo-invite thina siyivumane ifilimu namhlanje qala ngibingelele kuqala yebo sawubona uyaphila ngiyaphila siyaphila kade ngakugcina hayi ngijabulile ukuthi siphinde sikwazi ukuthi sihlangane ngalolu suku yebo noma ngazi kuyaphela ukuthi into ezosihlanganisa noma izogcina enzekile yini ngicela ukubiza ngegama nje Thuli yebo hayi ngijabule ukuthi siphinde sihlangane namhlanje ngiyajabula nami kakhulu ya ize kade yagcina kade phela igoli selanithatha nasefonini inamba yakhe angisakutholi indaba yamafoni yazi amafoni ayalahleka njalo namhlanje bengicela ukubiza ngegama nje ngithi Thuli ungibize ngegama yes kanjani manje sengenzeni yini lengakenza ukuthi wena ungibize ngegama ngikuzala ayikho into yenzile embi njengoba nawe uwazi lapha ekhaya ukuthi wafika ngobaba yebo kodwa manje nawe izinto ozenza phambi kwamehla ekhaya zazizinhle ayikho into emboyenze ekhaya but kunezinto ozenza ngithi mase ngihlele ekamereni lami ngilele ngilo ngizicabanga ngawe ukuthi kungani wenze lokho okwenzani noma ubaba lento ayenzile uyenze ngoba mhlambe ethi wenzela mina yini angazi kwashona uma kwaphela 4 months ubaba waletha wena ekhaya yes kwaku right angekho wrong but ekuletheni kwakhe ekhaya ubaba befika kabili enyangeni isikhathi esiningi bese sihlala sobabili ekhaya yebo ngithi ubaba wakho uyena omazi ukuthi bekufanele ahlale la ehleli khona asilethele imali sidle ekhaya ikona bekwenza ukuthi singamboni ubaba wakho ngigcine sengihlala nawe nanokuthi umhlaba uyawubona ukuthi usuwa kanjani ngeke ngikwazi ukuhlala ngedwa njengoba ngihlala ngedwa kumanje angikho right because bese ngikujwayele ngimjwayele ubaba wakho ikona ke nami namhlanje ubona sihlele kanje sobabili ngoba ngifuna silungise lelo phutha lelo yabona izinto bozenza ekhaya beze ngifenza mase ngani nje mhlawumbe yabo nje the way ubuqoka ngayo the way ubwenza ngazo izinto ufike uzongivusa vuka sinqumo uzodla ukudla kuready hawu kanti awudli namhlanje waye ungezi kumina namhlanje ngale TV idining sibuka iTV yabo zonke lezo bezithatha ngizihlanganisa ukuthi yazi ngigcina sengibe umuntu oba nemizwa ukufila wena angithi lokho bengikwenziswa ukuthi uyingane yami hayi ukuthi ngiyakufuna angazi but mina bengikwenza ngoba uyingane yami ngiyavuma lokho bakwenza ngoba ngingane yakho kodwa umuntu omzali ukenza izinto but bengenze ngalendlela wena bengengene kwena ekamerweni ulela ubheke phezulu uqoke le takhe encane kuvela amathanga ungathuki nanokuthuka manje awusho ubungamuzwa mengene ekamereni lakho ebona amathanga bengimuzwa kodwa phela lokho akusho ukuthi sengaze ngigqume phela bengingazi ukuthi ihlo lakhe selibuka ngenye indlela wesiphathi nawe uyamuza uthe ekamereni lami Ngembe wena bongazi ubona ukuthi hey lo mfana lo ungathulele ekwenzakalisa sorry bhuti ukukubiza ngomfana yabo ngiya manje ayikho inkinga bengingakaze ngimbheke ngalelo ihlo ubengekaze futhi enza into ebukhombayo nje ukuthi mhlambe ngelinye ilanga ngayenza into wrong that is why bengimkhulekele kakhulu uyangithusa futhi nje namanje ngise shocked hey South Africa
Manje ukuba shocked kwakho uthini kuyena nango ubhuti mhlawumbe uqale kabusha lento uyibeke kahle uthini usunama feelings wakhe ukuthi akabuya azohlala ekhaya just nje uphinde umbone enqunu ungabe uthini mfowethu? No manje into engifisayo ngeke phela manje ngeke manje ngeke okay mhlawumbe uyikhulume baba sungiphathe kwanele manje indaba yakho nje futhi ngathi ngeke ngisayimela nje indaba yakho yabo mina mangikuchazele sorry but nawe nalento yakho manje sengiyiphithisa isikani yazi ngikutshele mina bengilala noyihlo hayi nawe ayakho umuntu ukuthi nganqunu ngaveza amathanga bengiwaveza emzini wami hayi kwakho wena uyingane ufuna ukuthi yonke lento kayihlo yonke lento kona ngiphathe kona yonke lento kayihlo yabo kona la ufuna ukuzolala la manje wena ufuna ukuza la phansi kweyigate zikayihlo ibizwa ngani leyo nto musu ukuyithatha umfana ungangidakelwa wena khuluma kahle ukhuluma enye into angikuzwa kahle ungibizeleni la ngikubizela ukuthi namhlanje mina nawe sakubudlelwana lobo bubakhe nobaba angathini uyihlwethu unene ubaba ngajabula ingaphenduka mina yami indoda ethuneni ngeke ivume leyo nto eyakhe indoda engaphenduka but ubaba ngiyakaza aphenduke ngoba uma ngithatha into bekuyakhe beyazi kube ngingazile ukuthi ngibizela lento ngabe ngibiza abanye abantu bazongizwisa lento eyikhuluma ukhumbule phela angizwa lento eyikhuluma ukhumbule ukuthi ubaba phela walobola lapha kini vele walobola ngikufihli lokho but mina ngikufihla ukuthi yami indoda yangilobola mina futhi yami indoda zange ngibulawe mina yayishonela nje ngengozi yemoto hayibo mawami sisiwami mhlawumbe ungabe unangaki iminyaka ngina 40 manje kulonyaka unangaki uphutha usinqumo iminyaka hayi mina ngina 37 manje sinqumo ibizwa ngani ke leyo nto lonto leyo ayikonto ngazo lentshetsane yabo lentshebe kade ngikhala ngalentshebe le yakho ngathi nquma lentshebe enyongo mase kukhuphe lentshebe kuzocaca ukuthi uyingane ususe lamasimba entshebe muso kusanganisa iminyaka nje intshebe lekusanganisayo iyasanganisa lentshebe iminyaka nje na nami musi ngiyakuthanda kahle ngaloko lokubalekelele ngiyakuthanda yabona ngisho ngihleli azi usuku alipheli ngicabanga ngisho ukucabanga ngisho ngihleli mfowethu ngiyekithoke sangimemeza yabo noma ngihleli ngithuli yebo bani uthuli yabo mama bomlethela mhlambe ngetray mhlambe abayikho into bengayenzi lengane bengiyithatha njengoba ngikutshela lengane bengiyithatha njengengane yami ngabe bafo bengeke ngimnikeze ngesandla abanye abantu especially ngoba bekuhlala mina naye nobaba wakhe ngisengijwayele nje ukunikeza umuntu ngetray sengijwayele ukuthi avuka geze adle abone kumsebenzi wakhe wosuku mhlambe endlini ubuqoka izinto ezingakanani mama mhlambe depend ukuthi kushisa kangakanani mhlambe bafa khona lokho affectile mhlambe makushisa kakhulu yabona mhlambe ugcina sobona izinto ukushisa nokubanda futhi bekufana ke yabo ngiyabakutshela ukuthi mhlambe uthola ukuthi mhlambe ifoni ishiye ngale yabo mhlambe seke kamereni futhi ifoni yakhala yabo ngithi kuyafika futhi ulele futhi uqothile uthi embedeni yabo angafihli ngisho ukufika yabo yabona ensukwini kwezinye izinsuku ngangafuna ukhiwe emoto yabo so imoto wayishiye emgaqweni yabo ngathi mina ma ecela ungibele ukhiwe emoto yabo wathi angena uthatha uthi ngiyangena futhi unqunu ubuyelane negol bafo ngimanje uphinde emuva hayi ngisakude kubele emuva ngoba ngifuna njengoba ngibuyile nje ngithathile ilive yabo so ngisafuna ukuspend isikhathi naye nowakho uhlelo lokukhuluma naye nothuli abusangibiza uthuli manje ngiyazi manje usulaka liphezulu yabo but hlisula ngoba sesithi isikhathi ahamba hey ungazongidakelwa wena ngiyazi phela ukuthi nosawuthi emasomleni ungazongidakelwa usawuthi emasomleni kakhulu nawe lokho akusho ukuthi ngeke ngikwazi ukufunela umuntu othandwayo mina njani lengane Nkosi yami ngizuseni yini eshode ngayo ubaba yesu kona phela ngesikuphamisa ubaba ukuthi ashona ubaba indoda esisebenzile yini engekho ekhaya ayikho manje bafusha ukuthi ungamkhona nje ngoba emngaka awufuthi ngikamanelisa hayibo ngikamanelisa ayikho indlela angafuna ukudla ngayo ngamphakeli hayibo sinqo usubhemani kahle kahle kugcweleni la ikhanda lakho usimende noma itsango ama trucks imani owadle egoli la kumina gcola uthuli la engimthandayo mama uthi ucabanga wena ucabanga mina kanjani lo mfana umuzi wakubo fanele uvuswe uyena ayingami lo ube nentombi lo ehlala nayo wangena shiqo eyinkingeni yimina futhi engamkhipha kulezo inkinga namhlanje sekumele ngilale naye kwenzakalani kuyinkingeni mama
intombi yakhe angazi babenze neni beyithathe leyo ntombi yasebhulwe ngingayazi bahlangana lapha endlini intombi bingakwazi nokuvuka endlini yenza itiye bekipitile lapha endlini ngikhuluma ngentombazana mina engingazi ngisho amanzi ayo okuphuza valele lapha ekamereni bungakazuzwe lutho mebethandaza mhlambe bobabili ayikho into engayizwa le nto iyakhala kwe ubusuku bonke ayi futhi ngicela ungangibuzi bhuti le ngane le isingicike kakhulu ingabe sinqumo mfowethu nomama na ubufisa mhlawumbe ukulangazelela umuzi wekhala kanjalo cha ngifisa umlangazelela ukukhala kanjalo but ngifisa abe umuntu wami yini umuntu sinqumo isithandwa sami yini isithando wena Thuli wena uyabhema wena uyabhema wena kucwele wena la njengoba ngisho wena ngisangene sawo umuzi wakini uyovuswa wena kodwa phela ukuze nguvuse phela lokho umuzi wakini uvuke ngami uyovuswa wena uze nentombi silobole ingene lapha endlini ivuse umuzi izala izingane ukhulu umuzi mina ngeke ngikwazi into efanele ngiyenze manje mina ukuqedela amalobola baba ngishade kuwena nanizwaphi lento bakithi uyithatha lento oyikhuluma usuyabhema yini wena ngani awukwazi phela ukuthi usingayikhuluma lonto leyo ukuze kushone ilanga ngithekwana nje mangihleli uvela ubona ukuthi ungangikhumuli ikhona nje into ongangenza yona wena enhle kabi yani uyingane wena manje into engakhuluma nayo baba omncane bakho ke manje omkhulu bakho ke manje wena ingane usungihlalisa phansi ufuna ungibuke kahle ngifuna ungibuke manje uzuphamisa uzuphamisa ngeke ngawuphakamisa umoya sinqumo le nkulumo efuna ngeke ngawuphakamisa umoya kuzothiwa nje endaweni le nkulumo efuna uphakamisa abantu basendaweni bazothini Thuli yabo nje bangibuye umndeni uzothini Thuli intombi zakho zizothini ufuna ngizondwa abantu la Thuli yabo nje bangibuyile egole nje ngibuyele kona uzolungisa lento so ngizohlala nje nawe isikhathi eside yini oyithanda kakhulu bafo ngestep mama sakho ngoba sufila usithanda manje mfethu lo muntu abona impatho mfethu unayo uthando mfethu unalo lento ekhuluma la kimi ungakwazi ukubiza umndeni wakithi ubiza umndeni wakini utshele ngalento oyishoyo lento ngoba lento oyikhuluma iyihlazo nje angaze futhi mina ngiyizwe lento phela ngeke phela yonke into ohlelo uyizwe yenzeka enye into phela uyizwa ngoba seyenzeka lo sikhathi kwena uyazi enye into futhi uyazi ukuthi ubaba umndeni wakho ubaba ukuthi awungazana ongahlangene njengoba ohlelo ubona na ukuthi ekhaya kwakuyimi nawe nobaba nalezo ehlobo lezo ezifika singazi makuthende ezehlobo lezo kuphela kodwa umndeni akini mina bengicabanga na ukuthi ngihambe ngihlala phansi nawo ngikhulume naye ngikutshela ukuthi ngicabanga ukwenzani kenzeni yabo lento leyo mina ngizwa lento oyikhulumayo angiyizwa namanje angiyizwa ngisashaya ngonyawo phansi nje angiyizwa yabo ngigqoka usize 4 kodwa mangithi phansi kumele kuzwakala angiyizwa nje lento oyishoyo mina yes phela ufanele ungayizwa kodwa phela mhlawumbe into obungalindele buka nje uyakhumbula mhla kwibirthday yakho yebo sasihleli sobabili endlini yeah ngafika kuphathele izimbali kuphathele ikheke kuphathele iperfume ebizayo le awuyithanda kakhulu yes yabo yayithandwa yimina noma yayithandwa wena yayithanda uwe phela kodwa ngathi nami ngithenge kodwa enye iflavor engiyona le flavor oyisebenzisayo wakuthokozela wazwa ngiphi ihaq athi uyabonga meaning yabo so nalapho ngangizama kanhle yilanga ngithi ngifuna ukukhuluma ngalo nawe le ndaba ukuthi mhlambe khona into esingaqala sithi siyayintshontsha ubaba ngayazi but ngazama ukuthi ngihloniphe ngahlela ngezathu yabo but ilanga ngiqala khona nami ngithi ngifuna ukuthi sibinde kahle ngikhulume nawe yabo ngoba utshwala angangiphethe angithi ngifuna ukuphuza ngingena endlini ngidakiwe lobo tshwala lobo bafa yabo ibhodlela ngiliphethe la khona lokho ukuthi ibhadi nje lento okhuluma wawufuna ukukhuluma keep isibindi bafa ngifuna ukukhipha isibindi kuyokuthi mfethu abona mfethu ngangifisa ukukhuluma naye yabo so ngase ngithi nje angiphuze ukuze ngikhulume naye bayibona nje ngeke ilungile ingabe mama yonke lento lena ithini kuwena ikunikeza siphi isizathu uyangithusa mina ukuthi ngingahlala nomuntu isikhathi eside kangaka endlini kanti yena umcabangela okunye uyangikhumula ngihlele endlini mina ngihlele endlini nje uyangikhumula ngoba yonke lento angitshela yona mina ngisuke ngifree phela mangikwami lapha la ishop nale camera lishoya ngena kulona yela isikhathi esiningi nawe thazi uyabona ukuthi bungawudla umuthi angiphephile sengizizwa ngingaphephile nje bafo mhlambe ungakazi ucawa ukukhona mhlambe umunye uke wamtshela ngalento noma uyaqala kumtshela lo daba mfethu ngathini lo daba mfethu ke
belikumina ngaphakathi lingidla ngaphakathi so ikhona lengijongo engeke ngakhuluma nalo ngoba isikhathi esiningi belihleli lingibuza ukuthi mfethu hayi njalo uhleli ukhala ngothulwana yabo ngoba lo nsizwe yona ethe angizama ukuxhumana nawe mfethu kule show yena mhlambe nengangisiza kule show yabo yabo ngase ngiyazama ukunibhalela yabo le nsizwa lona yathe yona alikhizwe engangitshela lona but ingazama ukuthi inginikeze indlela ukuthi ngixhumane mhlambe noThuli manje Mampela usho njalo wathi Mampela kuwo konke lokhu mhlambe kuwena uthini isinqumo sakho sokugcina uthini mhlambe ngabe yonke lento le usazoyicabanga uyibheke noma mhlambe ushaya phansi ngonyawo noma wena uzwa kahle ichilo leli mhlambe ithini into ngisazoyicabanga kahle lento ayikhulumayo ngisazoyicabangisisa kahle angazi ngaphansi umoya mfethu ungayithatheli phezulu ngoba phela lento ayishoyo isihlanganisa imindeni emibili wena usele nobakini mina ngisele nomalume awucabanga ukuthi asho lento mhlambe phambi kwamalume malume ngeke kayizwe kahle lento ayishoyo kodwa umalume wakho ngakukhethela ngoba naye malume wakho egcineni ngiyalale nawe injabulo yothando ngakunike malume wakho vele ngeke angini manje so vele kumina ukuthi mina ngifuna abantu mhlambe Nkosi yami hawu Mampela akekho omunye obonayo mhlambe noma usambonile hayi okwamanje hayi ngabe ngiqamba manje bafumisa kanjani ngalomuntu oke wagibhidisa naye senahlukana bekho abanye onabo lo muntu sahlukana naye ngoba njengoba ngisho bafu ukuthi yabona imlomeni behlela ukuthula yabo bekithi noma ngilele isikhathi embhedeni ukuthula yabo saxabana nakuthi indaba nje akuloku uthulwani lo yabo ngithi mina ngimathi uthula oqhamuka phela ngikwazi ukumtshela ukuthi ngihalela umala endlini yonke lonto le yabo asaxabana ke sesixabana lapha hayi kasuka ayikathi hayi indaba yakhe ngiyayiyeka yabo so ngase ngibe umuntu ohamba ama club ke ngizitholela intombi eclubini afike nazo ke lezo intombi lapha endlini yabo bese ngumuntu ophila nje ukuthola intombi eclubini ngibuye ngize endlini ngithola intombi eclubini ngibuye ngize endlini manje ngiyabona lento le ayisani phambili mfethu bengalona ibless angifuni ukuthi ngibeke ibless yabo bengispenda yabo mina itafula nje bese bengingcolisa ngitafula ngiyalingcolisa uyazi naye ujikilize lisale lapha endlini itafula ngiyalingcolisa bathengelana ujiki belazi ukuthi ngeke baliphuze yini le umuntu ozoshada mina lo senomqondo omncane oyingane cha phela ngithi manje njengoba manje sihleka kanje sobabili sizowakha ubudlelwano sobabili bese sihlanganisa impilo yabo uma sesisobabili awuphuzi angiphuzi sengishintshile vele nami indaba ukuphuza utshwala ngisayenze leyo nto leyo so ngifuna wena ube khona eduze kwami ngibe khona eduze kwakho yabo sijabulisa ubaba nje bekulethile amagcina asekhaya nje la khona namhlanje basikhuluma kanje uyajabula ngoba sihlangana nje kanje ingenxa yakhe ngoba baba bengafuni bengeke sihlangane kanje hayi lento ngisazoyicabangisisa kahle ngoba into engayi understand ukuthi isinqumo namhlanje usungitshela ukuthi ufuna ukudlela esitsheni esikayihlo usufuna ukuphatha la kade kuphatha uyihlo angithi uyazi nje ukuthi inkosi noma mayikhothamile ukuthi kuyekhuphuka inkosana kukhuphuke lesihlo khona emakhosini lapha ekhaya lapha ekhaya khona emagcekeni amakhosi ekhaya phela futhi wena uzukuyifanisa nenkosi ekhaya phela sebukhosini wena awuzukuyifanisa nenkosi awuyona inkosi futhi bhuti ngicela ningiyeke kancane ngiyoyicabangisisa lento Thule ungibambelani awuthi ungibambelani oyicabange kahle lento ngicela ungiyeke yeka isandla sami ngeke ngikwazi ukusiyeka yeka isandla sami izwa nje nemfudumo liyasishisa kahle mama ngicela ukuthi uyicabanga lento akunankinga yabo yeke ngifuna ukuhamba nje ngisafuna ukuba ngiyabonga ngesikhathi sakho mina yabo abafana bokuphelezela ngaba nje uhamba yabo nami ngakuphelezela bafo hayi kodwa nje uthi uqala uhamba nje la kube le daba lethu usulicabangile kahle yazi manje bafuzizwa kanjani kuyo yonke lento kodwa uyabona ukuthi ngathi kona mfethu angazi ngathi ngisizwa kanjani kodwa ngoba lento ebengifuna ukuyibhodla ekugcineni ngigcine ngikwazile ukuyibhodla mfethu kulungile ngithi mhlambe ikhona inqubekela phambili mhlambe uzoba khona ithemba angazi njengoba besho naye ethi mhlambe uzokhuluma nomalume wakhe angazi kuzobonakala mfethu kodwa
ngeke ngiyeke ukuqhubeka nokuyilwa lento ngoba ngiyayifuna yenzeke ngizolwa ukuthi yenzeke.